Dobrodošli u selo Vukerići, koje čuva tradiciju, historiju i kulturu Bošnjaka unazad 350 godina. Nalazimo se ispred tekije u Vukerićima, koja se datira unazad 300 godina. Pa bujro. Tekiju u Vukerićima pored Fojnici izradio Husein Baba Zukić sredinom 18. stoljeća. Prvobitno, tekija je imala oblik pravogamonika i sastojala se od osnovnih tektonskih postulata koje mora da ima svaka tekija, kao što su kuhinja, abdestana, prostor za molitvu, semehana i tako dalje. Na ovom originalnom tarihu iz 1110. hidžetske godine, koji je ostao jedini sačuvan tokom restauracije tekije, koja je bila prvobitno 1930. godine, a poslije je urađena restauracija 1990. godine i dobiven je ovaj završni dio oblika tekije. Šejh Husein Baba Zukić prvenstveno osnovao tekiju da plemeni ljudsku dušu. Oplemenjivanje ljudske duše je jedan od ciljeva tesaufa. Neprekidnim radom ove tekije od samog njenog osnitka pa do današnjih dana odigrana je vrlo značajna uloga u širenju tesaufa i nakšibendijskog tarikata na ovim prostorima. Tesauf je islamska nauka koja je nastala u isto vrijeme kada je nastao i hadis. To je prenošenje onoga svega što je poslanik radio ili rekao svojima najbližima. Jedan od osnovnih ciljeva tesaufa je čišćenje svoje duše, nefsa, i oslobađanje srca. To jeste da se uklone sve one perde, one zavjese koje stoje između srca i Allaha dželešanhu. I cilj tesaufa je da mi tu dušu koja je nama data na poklon, na korištenje na ovome svijetu, da je vratimo ono prvobitno stanje u kojem smo je i dobili. Šejh je uvijek spreman da pohizmeti, da da od sebe zadnji atom snage svakom živom biću. Da li je to čovjek, da li je to životinja, da li je to biljka, da li nešto drugo što ima u sebi život. Moje ime je Abdusamed Efendije Hadžimejlić. Oslovljavaju me i sa šejhom, mada to za sebe ne mogu ni reći. Obzirom na moje i godine i kratko iskustvo na ovome svijetu, duhovni put jednog derviša, sufije je i kad preseli. Ne samo na ovome svijetu, znači i kad preseli njegovi hajrati, njegova dobra djela koja je činio i koja je ostavio za sebe, njegove stepene, kako džennetske, tako i duhovne, napreduju. Derviši nisu samo čuvari vjerske tradicije i vjere. Oni su naime i čuvari kulturne baštine, tradicije i običaja prostora na kojima su živjeli i sačuvali su običaje onih ljudi sa kojima su svakodnevno boravili. Tom idejom je nastao i ovaj muzej u kojem se trenutno nalazimo, koji je osnovan 1999. godine, a osnovao ga je Šejh Mesud Hadžimejlić sa svojim sinovima, profesorom doktorom Čazmom Hadžimejlićem i Hadži Abdusamedom Hadžimejlićem. Muzej nosi naziv po dedi od profesora Čazma, Šejh Muse Čazmu Hadžimejliću. Sin sam šejh Mesud Efendije Hadžimejlića, koji je živio i boravio veći period svoga života u Kačunima, opština Busovača.
što je nedaleko od mjesta Vukelići koje ste vi posjetili, zijaretili, gdje se nalazi naša tradicija, naše porijeklo, tekija, muzej, turbeta i ono sve što je u sklopu tog mjesta kojeg mi zovemo ovdje sveto mjesto. On je boravio u Kačunima kao imam Hatib i Muallim 36 godina. Prvi je i imam džamije u Kačunima koja je napravljena tada i zasnovao je porodicu i tu se i nastanio upravo iz tog razloga da bi što bliže bio svojim djedovima i čukun djedovima. Trenutno se nalazimo u sobi sa kaligrafskim radovima, najpoznatiji bosansko-hercegovačkih i svjetskih kaligrafa koje su izložene kao i starim knjigama, odnosno rukopisima koji su tu. Najstariji rukopis, odnosno manuskript koji je u našem posjedu je datiran iz 1448. godine i pisan je na staroturskom, odnosno osmanlijskom jeziku. Knjiga govori o svetoj zemlji, Kursu, Palestini, njihovom geografskom položaju i kulturnim zbivanjima u tome periodu. Iza mene se nalaze slike koje su urađene od naših bosanskih umjetnika koji su oslikali lice, portret tih naših predaka. Sa lijeve strane, odnosno moje desne strane, prvo je šejh Mesud Efendija Hadžimelić, to je moj otac. Drugi je iza šejh Hafiz Kjazim Efendija Hadžimelić, moj djed. Iza njega se nalazi šejh Husein Baba i šejh Hasan Baba. Iza se nalazi slika sa šejh Hadžimeli Babom, koji je inače i začetnik porodici Hadžimelić. On je došao iz predjela Anadolije. Došao je tu da traži svoj lijek. Poslao ga i njegov šejh da traži svoj lijek s tom halkom na nozi koju je imao. Došao je kod šejh Husein Babe Zukića i on mu je skinuo tu halku, što je bio znak da treba tu da i ostane. Tako je i ostao, zasnovao porodicu i tako smo mi Mejli je poseban izraz kao elči, kao mula i tako dalje, koji govori da je ta osoba ima svoj, hajmo reći, pedigre, znači ima svoju i duhovnu, a i krvnu srodstvo, sve do Muhameda alejhi salatu vesselama. Ono zbog čega smo posebno ponosni je ova postavka koja se nalazi u kulturno-obrazovnoj instituciji Mesudija. Naime, ovo se izložbe u Čikagu održane 14. maja 2004. godine na kojoj je učestvovalo 40 umjetnika iz 150 zemalja svijeta. Nakon te izložbe oni su ove pločice sa imenima država koje su tu učestvovale poslale profesoru Kjazmu. Profesor je otišao visoko i uzeo visočku zemlju i napravio ovaj okvir, kao što možete vidjeti. I onda je na arapskome ispisao dunja, odnosno svijet u ogledalu. Tako kad s obe strane čitate, piše isto dunja, odnosno svijet. I ovih 5 pločica koje se nalaze na vrhu je kao 5 prstiju ispruženih prema svijetu. Ova je izložba, odnosno postavka je pod zaštitom UNESCO. Ova zemaljska kugla stoji na 2 harfa. H i B.
hub, ljubav. I zato je put jednog derviša put ljubavi, što ništa drugo nije nego šerijat pretočen kroz ljubav. Neko klanja zato što zna da će biti kažnjen ako ne obavi, a neko klanja zato što to voli i želi. Neko posti zato što ga je možda stid da ne posti ili što je navikao, a jedan derviš, on posti zato što to voli. To su te razlike između, hajmo reći, šerijata i tarikata. To bi trebalo da bude jedna jedina razlika. Znači, nešto što neko smatra da je obaveza, neko to radi iz ljubavi. Prema kome? Ne prema šejhu, ne prema nekome od ljudskih bića, ne, nego prema Bogu. U svijetu postoji 12 tarikata, odnosno derviških redova. Razlike među njima su svedene na minimume, odnosno nijanse. Razlike su u načinu odjevanja, u sulima, u nekim pravilima, kao što možete da vidite ovdje na primjer ovih derviških nošnjik koja je zastupljena kroz različite tarikate, od nakšibendijskih, kaderijskih, belevijskih, rufajijskih nošnji, koja se sastoji iz nekoliko dijelova, od kape, tađa, hajdarije pa nadalje. Jedan derviš koji se smatra kao dervišom, naravno, pored svih obaveza koje ima kao musliman, ima i dodatnu obavezu da određena učenja, određenom toku dana ili noći, da uči određena učenja, to se zove vird, i on to sprovodi. Sa tim virdom i učenjem on ne postaje derviš. On postaje derviš kada stvori u sebi ljubav prema svakoj stvari. Ako se on mijenja u poslu, da li on bio sportista, da li on bio na nekoj drugoj poziciji, funkciji, nije bitno uopšte. Ako se on mijenja i prilazi tom svom poslu iz ljubavi, znači taj postaje derviš. Šejh je odgajatelj, šejh je otac, šejh je i majka. S kome? Pa svim onim koji žele da imaju jednu osobu s kim se mogu posavjetovati, družiti, voliti, paziti, cijeniti, hizmetiti, ne samo šejhu, jer hizmet u prijevodu znači služenje, nije samo hizmet šejhu. Treba da hizmeti služi i životinjama, i biljkama, prvenstveno ljudima, insanima. Ko to može da radi? Svako onaj ko to radi je derviš. I ko ima ljubav. Jer jedan pravi derviš, ako nema u sebi ljubavi, on ne može biti derviš. Tako jedan čovjek, da bi bio insan, pravi čovjek, mora da ima ljubavi.